Manipur da mai chakliba ani suba awalan gi fivam da leiba sida lengak na karigumba thabak amata paikhataba yum mai chakraba lanjana raklaba singi mafam chaba mathaurang tawdrabanina Aroiba khongthang oina Manipur High Court da Public Interest Litigation PIL tharagani haina Advocate N.Tejkumar na phongdokre wafam asi ngasi haujik iram da masida thokliba thokaningdaba thodok kamari leidena nongmagi oiba seminar ama sagolban thangjam lerakta leba leikai gi club amada Maira Paibina Sinduna Pangthokpa Tharam the Fongdo Kibane, Mark the Makata Raduna, Haujiki Rang Sida Lanjana Duna Ladiba, Kunjakayagi, Mayumakai, Maitadokuna, Mankan Bikraba Sing Adugi Masagi Mafumda, Amuk Hanjan Handuna Lay Hanaba, Lengang Taurang, Taudrabanina, Marilainaba, while Loshang with the High Court of Manipur, Public Interest Litigation Atuamatamda, Mahakna. Petitioner Oiduna Tharagani, Amarumda, Haujik Legang the curfew, Tauduna Miamgi Punchi, Madilantum, the Awabakayama Piribasi, Atuba Matamda, Lautok Hanaba Wile, Loishangda, Wakalagani, Hainasu, Mark the Makataki. Manipur Chutra, Hena, Chugi, Tabak Tatribese, Kariumakari, P. Habiki Wakalo, Libra, Prime Minister Wangang, the Rumandi, Lami, Lak, maybe other Libese, Makoisi Manipur, Kananabu, Cookie, Kananabu, Habiki. Kalau asyik kalau mathajar na, hujik atu matamda, makoi miam singji, phajal laga machin melaga, aku MLA minister singji, phajal laga machin melaga, makoi 6 schedule gumba, separate administration ki type ta, हम पिरक कदरा है बगी हम चिंगना बल लेबली ना, हौजी एकोई मणिपुर सरकार नसु खुंदा लेता नब लंबी छिबिद्रे, मियाम की लंड ममदी पुंसी नापी नबा, तौबीद्रा में नौजी आरोइबदा, मरी लेनबा, हाई कोर्ट एकोई हाइजरुरगा थोंग थिकरुरगा अकोई PIL तौरगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नम थारगा मियाम से अमुक माइ खुंदा लेता नब छिनबियु मियाम की पुंसी प्रोटेक्शन तौबि बाबसे मसी PIL नम याम थुना अयागन पिटिशन नम ओइना ओइरगा थारनी हाबगी आई वारे प्लगरे मसी की वापम जिंगसी तिल्ली मियाम से आई लाथों तब